akagwe k'abantu bashatu kwitwa amashanyarazi aba kabumbikiriza b'edini ya Rock Ministries Kashenyi ababe berundaniro mu kushaba okwo abantu kuza kumara ebiro bishatu ukusya twaheza kumanya amateke kigasaramu nabwo cyo tusibura abantu bariyo no bataha abambaraga hare abako haramwa barwire haramwa batine mani kunka mukama yatwera abantu bari batahaje asigara abo kuyiha ibintu byabo uriteranirwa yemerera tiza kumanyisizwa irindi izoba Engineer w'byamashanyarazi mu office ya UEDCL omuri Bushenyi Engineer Felix Nkwasibwe yarabura abantu baburijo ogumani berinda kuteka tenti heihi na za waya z'amashanyarazi ikintu cy'amashanyarazi iki abantu banika tenti bo abatakukimanya ngo hariho 3 phase yo kurabaho ninya device ng'abantu mwaka umwanya ngaguno mukore assessment mukora murebe natwara umuti gwanje nagusitura kwata amashanyarazi omuhwezi wa RDC omuri Bushenyi William Kasigazi yajumirira abantu ahabo kuteka abantu omwanya batamanyisa byo kwerinda to ina first of all tumina medical team taro muntu wenda kukebera abantu banabanyakula abandi baina pressures. So no circulate omuntu you get a problem, where will you start from? Are we together? So moving forward, we have temporarily closed that church, we have cancelled this conference, tubasabi nywena mugaruko makaganyo as police yakora mulimo gwayo to make investigations and then to take it to a conclusion. Twenda kushasa n'abantu ababiziraha biziri kushaba kandi bakataha umwe batahurira ikigambo cyarahanga bakataha batashabirwe abo kuba ntwicereze mu kufa Bible n'ejyango bintu mu gisaba fafero mu mukama abantu no barabe bafa kunga kandi nabagumaho abambe na kure ikigambo cyaranga kubaza kuciriza tenti amashanyarazi gakora zakuranziye nyuma turabantu nibako zakya amashanyarazi ngo amashanyarazi ngabatera abantu bafu abahonokaho nibana babatwara umugwa kane ikintu kibi mununga ngete ngoga ko yesa kurungi ukehara wayaza amashanyarazi na mununga za 3 phase nezinde twengerayo kurango waza gukora umukoro gwona wirare na tente zawe nebyo koresa n'imitendijo yirare na za wa Yesu nka TV West twahika hirwariro rya KIU aho imitumbi yabafa batwarwa kandi twashanga abanyabuzare babo bariyo ni batwara imitumbi kuzika okuba yambo kucondoza amakuraga gashakwa Abraham Muganza.